Ngingathembisa ke la kwenye ama-video engingawenza la ukuthi ngibuye-ke ngizochaza ngabanzi ngokuthi uNkulunkulu ubajezisa kanjani labo abathuka i-creation yakhe. Okwabantu abadala-ke labo asebadlule emhlabeni, our ancestors. Sonke-ke siphila emhlabeni siney'phiwo ey'hlukahlukene. Ezinye ziyashesha ukumechora, ezinye ayisheshi. So-ke iningi lalaba abagcine sebephuma endleleni noma sebekhuluma izinto angafanelanga bayikhulume, abasuke beney'phiwo. Siyazi ukuthi abantu isikhathi esiningi abaney'phiwo, usathane noma amadimoni noma le mimoya yobumnyama ithagetha bona kakhulu. Iningi lalaba bantu-ke laba they are gifted, they work well nabantu. Abanye baney'phiwo zokuthi umuntu ukhuluma kahle ngabantu, being a motivational speaker and do well kulowo mkhakha loyo, exceptionally well, if I can put it that way. Abanye ngithola ukuthi bafundisa kahle, bawuthisha nasemsebenzini benza kahle. Into iyonakala lapho-ke uNkulunkulu esehlehla kubona noma abantu abadala sebehlehla kulabo bantu laba behlehliswa ibona ukuthi sebekhuluma amagama noma sebethuke babiza abantu abadala ngamadimoni. So umuntu uzoqhubeka enze lokho akwenzayo ngendlela ajwayele ukwenza ngayo. Into izolahleka la ekutheni-ke akusenayo leyo effect ebantwini njengoba bekade kwenzeka. Mhlambe bokhuluma kahle nomndeni wakho, ukulalela ukuzwa, nasesikoleni bokhuluma kahle ufundiseka, noma ube u-musician, bokuthi mawucula kube naleyo stage presence. So mase bengasekho lezo y'dalwa lezo noma lezo y'ngelosi ezizana lezo y'phiwo phezu kwempilo yakho, noma ebezikhambela phambili ukuthi ube naleyo charisma leyo phakathi kwabantu. Leyo nto leyo izoqala ikuhluphenyana kancane, kodwa ngeke uzuyinake wena ngoba uzobe wenza ngokuthi sewuyazi, kodwa kuzobe kungasena that thing le ekwenza ukuthi mawuvela abantu bafune ngathi bangakulalela noma bahlale bakuzwe. Uzobe usuyifostelela kubona, noma uthi uyakhuluma nabo bazobe sebengasakuzwisisi kahle. Lokho-ke kuzobe kudalwa ukuthi sebehlehlile kuwena kakhulu. And abantu-ke lento izohamba hambe, abantu bazobona ukuthi there's something wrong about you, there's something off about you. Wena wedwa uzobe ungayiboni. Abantu who are surrounding you, ongaba ifamily yakho, ongaba abangani bakho, ongaba nje abantu in general, bazobona ukuthi kunento wrong ngoba umqondo wakho lapho uzohamba hambe ubambe uyeke. Lokho okuzokwenza ukuthi noma nithi nine conversation nabantu, ama-conversation wenu angabisaba ngendlela okuyiyona yona, u-end up towards the end of ama-conversation izinto ungasahlangani kahle, mhlambe nigcine senixabana noma ugcine usuxabana nalawo bantu labo. Njengoba usuke umbethwe imimoya ehlukahlukene phezu kwempilo yakho, yabantu abadala sukuhamba nabo, ngoba labantu labo bangaphakathi kithi, bayigazi lethu, sikhona thina emhlabeni ngoba baqale baba khona bona, engakho sikhona. So igazi labo lingaphakathi kithi, abancane, abaphakathi, abadala, bonke labantu laba. So lokho kwenza ukuthi njengoba siphila emhlabeni ukwazi ukuhlalisana nengane, ukwazi ukuhlalisana nabantu abadala, wonke ama-groups ukwazi ukuba nawo, ngoba imimoya engaphakathi kuwena irepresenta lama-group abantu asebadlule emhlabeni, aba-reflector kwabanye abantu ophila nabo emhlabeni, ukwenza ukuthi bedonseke abantu kuwena, bakwazi futhi ukuthi bakulalele mawusuke ukhuluma. Sisakhulumayo kakhulu ngokusondeza iy'ngilosi nokuhlanzeka ukuthi abantu abahamba nabo bahlezi behlanzekile, bahlezi bebahle, ukuze mawuvela ukhanyiseleke, uphinde usondele nabantu abakisa phambili empilweni, abakuhlehlisela emuva. So njengoba lento izohambe ulibele uzenza lezi zinto, bazenze lezi noma iqhubeka senzeke empilweni yakho, angeke uzinake wena ngoba izokwenzeka kancane, ngoba uNkulunkulu uzolokhu ekunika ama-chances ukuthi ushintshe, lizobe lifika ulwazi kuwena lokuthi ungashintsha.
wena u-ignore konke lokho. Njoba izobe iqhubeka-ke lento le, uzohamba hambe uNkulunkulu bese eyakususa ebantwini noma emndenini wakho. Kodwa ngendlela azokususa ngayo, uzokususa kuzobe ngathi uwena osukayo, ngoba njengoba emndeni wakho ungasakuzwisisi kahle uma ukhuluma nawo, ngoba izinto uzothi uma uyikhuluma nabo uzobe usufuna ukuyiphoqelela kubona, ngoba angithi bokade ukhuluma uzwakala. Njengoba ungasakhuluma uzwakale manje kuzokuhlupha lokho, ugcina sewuphoqelela izinto kubona abantu. Mhlambe uyesontweni leli sonto abangayi kulona, wena usufuna ukubaphoqelela kulona ukuthi akiwe esontweni lesonto lona right, ngoba wena ubone ngathi lokho ekhona ku right, lokho abakwenzayo khona akukho right. Ukubelivela noma ukulandela ebantwini abadala, ukukhumbula abantu abadala, ukuhlonipha abantu abadala, wena lokho kubone ngathi kungcola. Ingakho-ke uzogcina sewushifta noma sewudrifta away from bona, ngoba uthi bayangcolisa noma indlela abenza ngayo izinto inokungcola phakathi. Njengoba uzobe usushifta usufuna ukuba wedwa, yilapho kuNkulunkulu nabantu bakene bakufuna khona vele ukuthi hamba iba wedwa, uzothi uma uduke wedwa, ungadukisi abanye abantu. Kodwa ngendlela ezobenzeka ngayo kuzobe ngathi wena oyihambelayo, uzo-isolate wena ngokuthi wena ungcono mhlawumbe kunabanye. Ingendlela izinto zobe zenzeka ngayo phela impilo yakho, njengoba uzobe usuwedwa lapho uzobe usuwedwa khona, usaphumelele empilweni, noma mhlambe uzobona engathi uma uphuma la impilo yakho iyakhanya, uyaphumelela kuyona. Lokho kuzokwenza ukuthi ube convinced ukuthi le ndlela besihamba bevele ingahlelekile, kanti la bekulungiswa izinto. Lokho kwenzayo wena amadimoni azokwenza kube ngathi right uma ukwenza, ngoba angithi wona inhloso yabo ukuthi adukise abantu and asebenza ngobuqili. Izinto zakho ingathi zobe ngathi ziyakhanya kancane, kanti i-trap. Njengoba uzobe usuphumile-ke la, umndeni wakho-ke lezi ngane zobe usunazo, izobe usuney'ngane noma uzobe usushadile nomkhonyana, kodwa iy'ngane zakho biologically ngeke zisakuzwisisa kahle. Umndeni wakhe ngeke usafanishina ngendlela okuyiyona wona umndeni wakho wena self, okuyingane zakho nomkhonyana wakho biological. Ngeke sakuzwisisa kahle, angeke futhi zikuthandisise kahle, izohlehla ingane kuwena, ngoba awusenayo lento le edonsa iy'ngane, ngoba le moya le ekuyona ehamba nawe edonsa iy'ngane, edonsa konke okuhle ayiseke uhlehlile kuwena. So usu-empty nje, yonke into oyenzayo noma ukhuluma awusalaleleki ngoba usu-empty. Alright, angithi wena uthe yonke into onayo uzenzele wena, it was all on you. So mayihlehla iy'ngane zakho zingakuthandisisi kahle, zingakwazi ukuhlala nawe, zingakwazi ukuxoxisana nawe njengomzali wazo, engathi mayifike kuwena zingafika mhlambe leyo sikhathi nyana esincane, mhlambe zilale one day noma zingalali at all bese ziyahamba, ngoba kusahlaliseki nawe, zihlehle kuwena. Lokho njengoba lokho kwenzeka nje kuyakudla kancane emqondweni wakho, kodwa futhi sasitshela ukuthi uhamba ngendlela e-right. So lento ihambe ugcine sewuphelelwa inzalo. Inzalo uNkulunkulu uzoyiqeda, izophela inzalo wena complete. Ngeke usakwazi ukuconceive, ngeke usakwazi ukuba nabantwana empilweni yakho. Angithi ukuba nabantwana kwakho kuzosho ukuthi mabekhula abantwana noma beshona besebancane bazoba amadimoni kuwena. Ngithi kuwena umuntu mayihamba emhlabeni uyidimoni, umoya ongcolile, right? So uNkulunkulu uzovala-ke inzalo kuwena ukuze ungaqhubeki uzimbele umgodi, wena uzingcwabe ngokuthi wenze izinto eziningi engahambisani noNkulunkulu. Nangalokho uzobe sakusave uNkulunkulu ukuthi ungathi mase ubonile ukuthi le ndlela ebengihamba ngayo beyingekho right, bese kuba nzima sewule phansi ekutheni uphume kuyona kube lula. So uzoyiqeda inzalo ngakho lokho, ngokusaba nenzalo nezingane ngeke zithande ukuba seduze kwakho, ngoba ayisekho lento edonsa izingane ekuwena. Ingilosi zakho zibheke phansi zikuflathele ngoba uzithukile, wazibiza ngalonke uhlobo lwamagama olungalungile, zagcina ihlehla kuwena. So ingakho-ke uzohambe ungabe usaba nayo ingane. Konke lokho engikubalayo njalo kulibele uyahlala emqondweni wakho, kodwa awona awukunakile. Alright, so njengoba izobe ihamba yenzeka lento le, njengoba ngithe
usuke unesiphiwo, usuke uhlakaniphile, usuke unama plans ngempilo yakho, kungaba ama long term goals, ama ideas a good ideas, angenza ukuthi impilo yakho ihambe ngendlela efanelekile. Ugcina mhlambe sowulungiselela nezingane zakho i-future yazo lezo onazo, noma ehlehlile kuwena kodwa uyayicabanga izinto ezifana nalezo. Inkinga iba lana ke kutheni mawa implementer lawo ma plans noma lawo ma ideas akho lawo azosebenza for a short time, isikhathi esincane abhidlike. Nabantu ozokusebenzisana nabo nizogcina ningasazwani nabo, nizoqala kahle ngathi niyazwana kodwa makuhamba isikhathi izobhidlika nje into ibhidlike ngendlela engaqondakali. Kodwa ke into izobe inokwenza nento yokuthi abantu abasakuzwisisi kahle, noma ukhuluma izinto zofuna ukuyiphoqelela abantu noma bekutshela ukuthi lento engathi ayihambi kanje wena uzofuna ukuthi kuzwe wena wedwa. Angithi le moya emihle kweni ihlehlile kulisondelele ihlanganisayo yenza ukuthi ungabusakwazi ukubalalela abanye abantu ube ngathi wena alright ngaso sonke isikhathi. Lokho kuzokwenza ukuthi nalabo bantu eniqale nabo noma enabo kuleyo nkolo leyo yokuthi kubizwa abantu abadala ngamadimoni, nabo nizogcina ningasazwani nabo labo bantu, ngixabane nodwa ingasaqondakali yonke into leyo. Angithi lokho kuhamba kukwenze ukuthi ugcine sewuba lonely empilweni yakho, ngoba uzobunakho konke, uzobuna yonke into kodwa uzogcina mhlambe uyibona ngani sokugcina uba wedwa endlini yakho leso kuyinkulu, noma impilo yakho ngendlela kade ufuna ihambe ngayo nje ubi-isolated kubantu bakini nje. Yonke lento nje bese umuntu nomuntu mayesuke ekhuphuka empilweni usuke efisa ukuthi engaba nabantu bakubo, kujatshulwe kube mnandi. Wena ukujabula kwakho kunobulonely phakathi. Nakho lokho kuzohamba kulokho ukuhlupha kancane emqondweni, okuzohamba kuhambe ugcine sekudala izifo kuwena, izifo lezi ezingalapheki, ama chronic diseases. Bayabona nje labantu abadala ukuthi usemngozini ukuthi ungaba nalezo zifo njengalezo and ngeke usizakale. Ugcine ke sewuba nalezo zifo lezo, mhlambe ube ne-cancer, mhlambe ube nesifo sohlangothi, i-stroke. Mawuba ne-stroke angithi kudinga ukuthi ube nabantu abazokusiza. Angithi abekho abantu abazodize kwakho abazokusiza ngoba according to wena bangcolile, so awubazwisisi kahle. Nabo sebeyitshelile vele ukuthi well okay, ngoba izinto ezikhulumayo bathi bayakuzama bayakusiza kuzona, wena ubone ngathi bangcolile noma bayakudukisa. So akusezoba khona ke umuntu ozokusiza noma ozosondela kuwe azokusiza ngoba kuzobe kungahlaliseki nawe. Mabefika isikhathi esincane bazohamba eduze kwakho, nezingane zakho ngeke kwazi ukusiza, zobe zile kude nawe. Zifika leso sikhathi nyana noma ifone kodwa ukuhlala nawe ngeke kwazi ukuthi kuhlaleke nawe. Indlela ke leyo uNkulunkulu azobe ezama ukubonisa ukuthi uyaphambuka endleleni le wena oyitshela ukuthi right. So into engiyivezayo ke la ukuthi asibheke ngendlela izinto esizenza ngayo nangendlela esikhuluma ngayo, ngoba izinto esikhulumayo izona ezisakhayo, siphinde futhi zisibulale, isibhidlize lokho esithi siyakuzama. uNkulunkulu ke uba nesineke nabantu abafana nabo labo, uyabanika ithuba lokuthi bangashintsha bakhulume kahle. Bona ngento yokuthi amadimoni asuke esondele kakhulu eduze kwakho, enza ukuthi makusuke kunalomcabango efikayo ukuthi let me question things, ngisibheke ngenye indlela. Amadimoni afike athi no le ndlela ohamba ngayo iyona right, ungabheki okunye, uqhubeke uduke. Lokho kuzokwenza ukuthi mhlambe ugcine sewuya ehome. Angithi akekho umuntu ozokunakekela la, so i-best option ukuthi uye ehome. Angithi kusewukudukiswa nakho lokho. Njengoba uzoya ehome nje uzobe ungenamuntu lapha owumndeni wakho ngaphandle kwabantu abazobe bekhona lapha. Ngizoke ngizoyenza futhi enye video ezobe ichaza kabanzi ngayo ihome, ngoba ihome nayo ikhala abadala naletho ukuthi lizosidukisa. Ayikho ke into abelunga abezanayo la kuthina
eyayinto yokwenza nokuthi siphile kahle, siphinde futhi sikhule ngokwe-spirituality, ngoba inhloso yabo ukuthi basigudluze kwi-spirituality sethu. So indlela yokudlulisa kwey'busiso nokuthi umzali abusise ingane akusakwazi ukuba khona lokho, ngoba benze ngathi lama-home lawa iwona right for abantu abadala ukuthi bayilapha, kanti wena usukulahlekile. Uma uyalapha ulahlekile. So njengoba uzogcina sewuphelela e-home, usufana nomuntu oselahlekile olapha e-home. Kuzokuhlupha kuwena lokho, ngoba abasekho abantu ney'ngane zakho ozokwazi ukudlulisa kuzona iy'busiso, ngoba iy'busiso zakho zinama-cases phakathi, ngoba kunomngcola okukuwena. Le nto uzoyibona ngoba usuwedwa ukuthi njengoba kanti ngitshela ukuthi ngihamba kahle, kanti nayo indlela engiyihambayo kuzobe sekulethi-ke lapho. So bengithi ngikuvezeke lokuthi abantu at least babe nalo ulwazi lokuthi izinto masizenza singazinaki ziba nemiphumela emibi kangakanani ey'nganeni zethu, ngoba njengoba usuhambile emhlabeni nje, wena futhi uzobe usuba yihlupho, uhlupho ey'nganeni zakho, usuvalela iy'ngane zakho izinto, usuyiphoqelela ekutheni ayilungise izinto zakho, ziyeke iy'mpilo zazo. Kanti kade une-chance ukuthi ungakwazi ukuhamba ngendlela eqondile, wena wakhetha ukuthi uzokwenza ngendlela yakho, wakhetha ukulalela abantu bangaphandle abazokudukisa ekuthini izinto zakho y'ngahambi kahle. So-ke bengithi angikuvezeke lokho, okwamanje ngizoma la. Inkosi inibusise.